LCBN zau tu le tha jang pe tu nan zate in nan kut kanin tlai than na thong ni pun len ni November ni som thum jing le thong chim na kan lak ngai lai kan chim ding mi thong tlang ta cheu khat na chu mu be a hak che pathum bom anilam sol I an liam CDF complex sin a sham nam he ra ka pakha CDM atwa leku a Rohingya hak chale nu pol an tlai na Châu mê bèn á ba bạc khát free in á ốc I thi thì mi thong lang tar lệ adang dang thong pang kan thai kho tok chim nak kan nei lai thong chim nak kan thok chal lai mu be a hak che pathum bom anilam sol I aniliam ti mi thong lang tar ama sabik a kat chim lai Shan ram thang lai mu be khu chwa nak November nukulen seri chun simalam hei ni rong a hak chia pathum bom anilam sol I aniliam tiang hak chia bom tu mu be rescue team ren ngai tu ni achim hak chia pol hi mu be charity siang in sak hak chian si kholeng a ummi porat tlang lai kap I amwa nak a bom anilam sol hi asitia mu be rescue team ren ngai tu ni RFA a achim hak chia hi kum thai nga le kum thai rup an se pakhat hi alu a hliam afak ngai I sizung a kan kwat adang patni hi an ke an hliam kamma phuni kan thapna I siang in a kan kwat than na tia achim mu be PDF ran ngai tu pakhat ni chun SAC ni amman mi aslai tia achim thai ase CDF complex sin a sham nam hera ka pakhat CDM atwa timi thong tlang tak lak chim lai Chingram kul complex bank CDF complex bank sin a November ni thai thum liawa khan ra ka pakhat chu CDM atwa kong thong thai ase CDM atwa mi ra ka pa chu ra kap ni thil am phur tar nak in ra kap a arak tlabe mi asi ma hnu in chingram a ra tuk ding in an thla liawa CDM a alu kho hi ase CDM alut ni pa chu a him nak hun a an chia changkong CDF complete ni chun an than chi leku a Rohingya hak chia le nu pol an tlai na ti mi thong tlang tak lak chim lai yang kong ram then leku peng a Rohingya minung som ruk rong chu November nukulen riat jing lai a an tlai na tia thai ase an tlai mi na hi kel hei ni ngai moto in am phur mi na an si lampi an chak na liaw a pa som nga le pli le nu phei li an za pi te a som ruk le pria rong chu an tlai na I leku plik sakhana angkal pi na Châu mê bèn á pa pakhat free in a ok I thi ti mi thong tang tak lak chim lai Châu mê bèn pinting khwa ummi pa pakhat chu November nukulen riat zan lei simlam pali rong a ama te in free in a ok I thi tia thong thai ase athi mi chu kumkul le kumsri simi pa pakhat ase I ramtang thingkung a o hi ase arwak chu kan lilam ya mi bom chan tu phun hani an lak I nong ping si na angkal pi Thu chong SAC sakhan chu KRU le BPDF ni sniper in angka na ti mi thong tlang tak lak chim lai Karani kayaram kol bola khe pengkom Thu chong SAC sakhan chu karani kaya daw than nak phu KRU le bola khe mi pi ve tura ka phu BPDF battalion thong khat le zale panga ifon in November nukulen Syria sniper in angka daw na tia thai ase ma ka daw na a chun SAC ra ka pakhat thi I patni hliam ha fak ampu tia KRU ni achim SAC ni shamngan tampi angka ruang a phufon chu hliam tuar lote in huwa ampil khau than na tia thai asfon SAC ni ralam sel ruang a nyam PDF na chu a him nak a anjam na ti mi thong tlang tak lak chim lai Maguiram 10 nyang thang lei a SAC ni tha jang mang in ralam an sel cha a November nikul ni kwa jing lei a khwa mi na chu a him nak muna anjam na khwa mi azam mi na chu a thong leng in an sin ha I an in le lo zong angkal tak di na tia khwa mi na sin in thong thai ase North Korea ni nuclear anek saka chun fak pi in lerul nakatwa velai tia South Korea ni achim timi thong tlang tak lak chim lai
North Korea ni nuclear sham nam anak saka chun nitlak leiram hna le phufan hna ni fakpi in lerul na atu alai kang chu South Korea president ni achim thai ase North Korea ni nuclear sham nam le missile bomb pol sarchwa nak chu tlamtlin lo nak ding a China chawza zong afor fiel thai ase North Korea achol changdan hi China ni athlau lo a chun raltuk nak fak achwak khomi asitia anzum kong zong thai ase ma kong kawa hin China ni North Korea chu Australia kho tukcha a hi kong kawa hin China zong atal velai tia anzum zong thai ase phone matupi khwa a nuwa bom anilam swal I apasal athi ti mi thongtlang ta rak chimlai matupi khwa ummi u yapeng kumsonga le kumruk chu November nikule nikwa jinglei a matupi khwa rambun khala ya azathum le pali battalion pong anduma anupi he angkal liaw a bom anilam swal I u yapen chu mulria anun na aliam tia thai ase u yapen anupi chu akia liam apu I matupi khwa si in a angkal pi u yapen chu petle nak zunga arian atwam ve mi pakhat asi tia thai ase CDF complex sin a sham nam hera ka pakhat CDM atwa timi thongtlang ta grak chimlai Chingram kul complex bank CDF complex bank sin a November ni thai thum liawa khan ra ka pakhat chu CDM atwa kong thong thai ase CDM atwa mira ka pa chu ra kap ni thil amphur tarnak in ra kap a arak tlabe mi asi ma hnu in chingram a ra tuk ding in an thla liawa CDM a alu kho he ase CDM alut mi pa chu a him nak mun a an chia changkong CDF complete ni chun an than chi thleku a Rohingya hak chale nupol an tlai na ti mi thongtlang ta rak chimlai yang kong ram then thleku peng a Rohingya minung somruk rong chu November nikulenu ria jinglai a an tlai na tia thai ase an tlai mi na hi kelhai ni ngai moto in an phur mi na an si lampi an chakna liaw a pa som nga le pli le nu phei li an zapi te a somruk le prial rong chu an tlai na I thleku plik sakhana angkal pi na chau me peng a pa pakhat ri in a ok I athi ti mi thong tang ta rak chimlai chau me peng pinting khwa ummi pa pakhat chu November nikulenu riat zan lei simlam pali rong a amate in ri in a ok I athi tia thong thai ase athi mi chu kumkul kumsri simi pa pakhat ase I ramtang thingkung a o hi ase arwak chu kan lilam ya mi bom chan tu phun hani an lak I nong ping si na angkal pi Thu chong SAC sakhan chu KRU le BPDF ni sniper in angka na ti mi thongtlang ta grak chimlai karani kayaram kol bola khe pengkom Thu chong SAC sakhan chu karani kaya dau thlan nak phu KRU le bola khe mi pi ve tura ka phu BPDF battalion thongkhat le zale panga ifon in November nikuleni siri a sniper in angka dau na tia thai ase ma ka dau nak a chun SAC ra ka pakhat athi I patni hliam ha fak ampu tia KRU ni achim SAC ni shamngan tampi angka ruang a phufon chu hliam tuar umlote in nuwa ampil khothan na tia thai asfon SAC ni ralam sel ruang a nyam PDF na chu ahim naka anjam na ti mi thongtlang ta rak chimlai Magweram 10 mian thang lei a SAC ni thajang mang in ralam an sel cha a November nikul ni kwa jinglei a khwami na chu ahim nak muna anjam na khwami azam mi na chu athong leng in an sanha I an in le lo zong angkal tak di na tia khwami na sin in thong thai ase North Korea ni nuclear anek saka chun fakpi in lerul nakatwa velai tia South Korea ni achim ti mi thongtlang ta grak chimlai North Korea ni nuclear sham nam anek saka chun nitlak leiram hna le phufan hna ni fakpi in lerul na atu alai kang chu South Korea president ni achim thai ase North Korea ni nuclear sham nam le missile bomb pol sarchwa nak chu tlamtlin lo nak ding a China chawza zong afor fiel thai ase North Korea achol changdan hi China ni athlau lo a chun raltuk nak fak achwak khomi asi tia anzum kong zong thai ase
ma kong kawa hin China ni North Korea chu Australia kho tuk cha a hi kong kawa hin China zong atel ve lai tia an zum zong thai asfon matupi khwa a nuwa bom anilam swal I apasal athi ti mi thong tlang ta rak chimlai matupi khwa ummi u ya peng kumsonga le kumruk chu November nikule nikwa jinglei a matupi khwa rambun khala ya azathum le pali battalion pong anduma anupi he angkal liaw a bom anilam swal I u ya pen chu punria anin na aliam tia thai ase u ya pen anupi chu akia liam apu I matupi khwa si in a angkal pi u ya pen chu petle nak zunga arian atwam ve mi pakhat asi tia thai ase thong ni kulan ni November ni som thum jing lai thong chim nak chu ma avial in kan ngol tar lai LCBN tha jang ape I adir pi tu nan zate chunga kanalom